Nongeye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri wo twumva mu masaha ya mu gitondo, mbifurize kuguma kugubwa neza aho muri hose. Turi ku itariki ya 27 by'umwihariko y'ukwa 12 2025, akaba ari amakuru agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tugiye kuba dutembera tubabwira byinshi bigiye bitandukanye, tugenda tubapudetinga gatanu kuri gatanu. Sindi butinde rero, by'umwihariko nyamuneka nyemera duhite twinjira mu makuru mu buryo bwihuse. Gusa mbere yo kugira ngo twinjiremo, tubanze dusuhuze abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, Zimbabwe, Zambia ndetse n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Si ibyo gusa kandi banadukurikira bari mu bindi bice bigiye bitandukanye, tubahaye ikaze. Ariko kandi tugiye kuba by'umwihariko dukomeza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye mu Burayi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ububirigi ndetse n'Ubufaransa. Tubahaye ikaze mwese, gatanu kuri gatanu. Nirukanse cyane rero, sindi butinde, nyamuneka nyibina mbabwira yuko Uvira ibintu byamaze gukomera. Nyamuneka icyitwa indege y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC yamaze kuba ihanurwa, ibintu byakase. Icyitwa indege rwose abahungu bayishyize ku butaka. Ni amakuru angezeho mu kanya, ndavuga nti nyamuneka nanjye ndaza kubakubita iyi operasiyo y'ukuntu byagenze, ukuntu indege yahanuwe. Ni ripoti na Sasi na Magero hingezeho, ndavuga nti uko byagenda kose nanjye byose ndaza kugenda bibaha gatanu kuri gatanu. Turaza kubabwira rero uburyo ki iyo ndege yahanuwe ndetse n'uburyo bimeze. Si ibyo gusa kandi turaza kubabwira yuko indege z'igisirikare cy'Ububirigi zimaze kugera i Bujumbura ari nyinshi. Amagambo akomeje rwose kubura ivuga ko ku bintu byakaze. Ababirigi barimo barohereza ibikoresho by'indege z'intambara, by'umwihariko zigiye kwifashishwa mu kurasa igisirikare cya 23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero ingabo z'u Burundi za FARDC zahashinze ibirindiro bishya mu misozi miremire y'Iminembwe, bari kwitegura by'umwihariko AFC 23. Ayo ni amakuru atugomeje kugenda atugeraho gatanu kuri gatanu, tukavuga tuti reka tuyabagezeho. Operasiyo y'ukuntu 23 byagenze kugira ngo yikure mu bice bya Makabola, nyamuneka ntabwo byari byoroshye. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo, tubabwire iyi operasiyo uko yagenze. Turaza by'umwihariko gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye. Turaza kubabwira yuko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kinshasa ikomeje kugira ihurizo. Tshisekedi rwose ibintu bikomeje kumucanga, nyuma y'uko rwose birimo biragenda bigaragara yuko isaha ku isaha ibintu byahinduye isura. Turaza kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo mu buryo bwihuse cyane. Tudatinze rero, reka duhere kuri ino ndege by'umwihariko y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC yabashije kuba ihanurwa. Nyamuneka twirukanse cyane rero, sindi butinde, by'umwihariko reka iyi nkuru mite nyinjiramo mu buryo bwihuse cyane, kuko ngiye murabizi ko mba nkubita mbangura rwose, sinjya ntinzamo kabisa. Sinjya ninzamo. Ni ukuvuga ngo iyi ndege niyo mu bwoko bwa Sukhoi 25, by'umwihariko yahanuwe na 23 mu ntara ya Kivu Amajyaruguru. Ihuriro rya AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ryahanuye indege y'intambara yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 yakoreshwaga n'igisirikare cya leta ya FARDC mu kugaba ibitero mu kirere. Amakuru aturuka rero mu baturage mu masoko y'umutekano yemeza ko iyi ndege yarasiwe mu kirere cy'icyambu cya Karundo, ni muri teritwari ya Uvira, ku gicamunsi cyo kwa gatanu tariki ya 26 z'ukwa 12 2025, ahagana isaha y'isamanywa, igwa mu kiyaga cya Tanganyika. Kuva mu gitondo rero, FARDC ku bufatanye n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro byari byatangijwe ibitero bikomeye cyane ku birindiro bya AFC 23 hifashishijwe indege zitagira abapilote na drone n'imbunda zemereye. Ibyo bitero rero byakurikiranyweho n'abarwanyi ba 23 muri santere ya Makabola tariki ya 25, aho ingabo za leta n'abafatanyabikorwa bazo bahise bajya kugenzura kariya gace nk'uko abaturage babitangaje babyemeza. Ku rundi ruhande kandi
umujyi wa Uvira, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zagabye igitero ku cyambu cya Kalundu kiri muri kiyaga cya Tanganyika. Amakuru atangwa n'abari hafi aho avuga ko ubwato bubiri bivugwa ko bwari bufite akamaro muri 23 bwarashwe, bikanavugwa ko n'abari barimo baburiyemo ubuzima. None drone z'intambara za FARDC zarashe ibigo bivuga ko ari bya AFC M23 birimo n'ikigo cya Kala muri teritwari ya Uvira, aho bahoze ahahoze icyicaro cy'ingabo zari mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye. Indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 rero yahanuwe bivugwa ko yari imaze kurasa inshuro 5 mu bice bigenzurwa na AFC M23 kuva mu gitondo. Amakuru atangwa n'amasoko yizewe avuga ko abantu babiri bari bayirimo baguye mu kiyaga cya Tanganyika, bombi bakahasiga ubuzima, kandi hari andi makuru yemeza ko iriya ndege ya FARDC yari imaze iminsi ikoresha mu bitero byibasira uduce tugiye dutandukanye dutuwe n'abanyamurenge muri Minembwe, kimwe n'ibindi birindiro by'umutwe witwaje intwaro wa MRDB twirwaneho. Iyi ndege rero yari iya kabiri yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 igisirikare cya FARDC yahombeye, kuko iya mbere yafashwe n'abarwanyi ba M23 mu ntangiriro z'uyu mwaka ubwo bafataga umujyi wa Goma. Byongeye kuba tariki ya 6 z'ukwa 12 hari kajugujugu yari irimo abacancuro b'abazungu yaguye mu kiyaga cya Tanganyika, umwe muri bo aza kuhasiga ubuzima. Umutwe twirwaneho usobanura yuko iyo ndege nawo yayirashe. Ibi bibazo rero by'umutekano bikomeje kongera umwuka mubi w'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho impungenge z'abaturage n'iz'umuryango mpuzamahanga zigenda ziyongera mu ngaruka z'intambara zikomeje kugenda by'umwihariko ziba hirya no hino. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande birimo biragenda bigaragara bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho, kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yari iyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Depite Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeye
hongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC makumyabiri na gatatu n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Bigitamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC makumyabiri na gatatu bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano no guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na makumyabiri na gatatu mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC makumyabiri na gatatu watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC makumyabiri na gatatu, cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange.
Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke, zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye by'u Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyimira nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara, ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba, ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya, tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele, hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga. Umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi yavuze yuko ngo kiye kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhindo rero Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho by'umwihariko
hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya M23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira amahoro n'umutekano biboneke. Kuva rero umwaka w'ibihumbi 2024 muri teritwari ya Rubero hagiye habonekamo ibikorwa by'urugomo byahitanye abantu benshi, bikanatuma abaturage by'umwihariko benshi bava mu byabo, imitungo kamere yabo ikanyerezwa ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byagiye bigaragara. Mu gihe ibyo byose rero byamaze gushyirwa mu cyo na MONUSCO ivuga ko ijya gukora buri kimwe cyose gishoboka, ahasigaye igashyira ku murongo ibijyananiranye ndetse ibintu by'imbogamizi zibangamira abaturage.